Okurga enyuma Kiruhura ekaba nemanywa nk'eyabarisa konka omwaka gwa 1997 Kamukama Yorokamu akatandika kuhinga omwani n'abandi bamwegeraho hata nagira ngu Kiruhura nayo neshohoza omwani mwingi. Ni tutandika guhinga je kaguryo mwaka gwa 1997 ubu twatandika kuhinga omwani nk'abanya Kiruhura district abo kuba ekabiri Kiruhura na nindi yuri nkakazo hate district bwa Kiruhura onka okutandika buje munonga kugumizamu za 98 na 99 12 kurgo mu 12 nubwo abantu bayongera kugira amani mingi kuhinga omwani omu district je yito ya Kiruhura. Egombora ya Kitura hamwe na Kashonji nizo ziri kusingayo kushohoza omwani mwingi obwahati. Aba pasente mpango abantu bariyo bahinga omwani kandi nyanda kubamanyisa Kiruhura neyezo omwani je kandi mazima gargo omwani gubonire. President Museveni omwaka gw'2018 akatayayira omuhingi ogu kureba uko ari kuhinga omwani kwenda ngu n'abandi bamwegereho. Kuba twakubona irrigation wabona irrigation wabona usoromesha ho 50 n'organsa ho 5 usoromye 5 ureba nkayongeraho pasente mpango nyenda kubahamiza ngu irrigation twahirwa abantu bakabona ya irrigation tuza gukora urutambira hango kusinga okusinga guma abantu guma batinereweza. Yorokamu kuyashangire omwani guri kugoba yayongera kuguhinga mpora mpora hata yinehika z'omwani ziri kuhika nkaga. Ekinkugisimire cyo kubanza cyo mutane cyekozere abahingi ikatereza embubu kandi kumara almost emyaka nka mukaga bari kutsapurayinga embubu ubwo murimo kagukoraje ogwa kabiri ubwo yayongireho bagumize mu batukuratara batereza abahinsa amagombora bo kutushomesa ecyakashatu bagezaho bakora namani batukurata batombekere byo mu byaro bya bintu byombe kwa rigimwe je akayipu abantu behinga byoro bakabaha ibyo byoro konkito bakatebyo mu by'umwani ntureba ngo at least % bagitukorire ecyakana bagezeho ba tukabona nenguto bariyo bazikora ngo tazibonire. Okurejera hari chairman wa district ya Kiruhura Dan Mukago nagira ngo gavumenti ekatamwa amani mingi kureba ngo abahingi bahindura ahantekateka yabo. Gavumenti ekarukurutinga yatwereza ngo turikurutinge ningashi twereze emirimo abana beitu ningashi abantu abashomere abarya bakugu mu byo buhingi. So aba bantu bona burugomborra ine omuhingisa amagomborra 18. Chairman nagira ngo gavumenti ekahwera abahingi aba yabahereza ibyoma bikusomwani ecyahira abahingi aba omuhimbo. Atuhinga tutwara omwani gwitu ibanda tukutwara mbarra konka hatu omwani gwitu twihinga twine stores cyo kureberaho ninka factory government yatwereze ningashi cyoma cy'omwani ekiri kitura. Ekindi tukine still nabo tukine kitura ahanga project aho twabaza kutemwana gwitu tukakubikaje kandi tukagwanika. Okutanaho na za district zindi Kiruhura eina mataka mahango ekiri kumanyisa ngo abahingi bino mugisha kuhinga omwanya muhango. Nambwenu omurundo guhererekire bakatsapurayinga emitwaro mushanju kantwenda emitwaro 21. So emitwaro mushanju ndigo tuhererekire. Icyakabiri government eje yito ya NRM katuhereza maniwa nangwa yo maniwa kikabe cyabe kitari ikintu kikizuba umunonga ahabu kwantuma ngo Kiruhura ari amashana bagaguruza busha nagamwe bagagaba nagamwe tubagafa tubakumanye mu gashogwabo. So wagogonga nagabasa gukora nkamaniwa ningashinke kirisa cy'omwano. Obwahati hikaza rukuhika 2019 no kurengamo nazo zihingirweho omwani ngo kandi omyaka 5 omisho Kiruhura neza kuba nesingayo kuhinga omwani. Enda kubagambira ngo obu nabeni nshoma kiri muto tukatushoma ngo cash crop ya Uganda n'omwani na pamba netabe ebyo byiza byacumbagira mu abo kuba abantu bakazombindi mbwe hati
twizire twashanga ngo muri icyo kimwe cyabaye kicumbagire ninge cyabaye kitaka kikaga kunuye kitwabaye turra ngo ni kingwa za Buganda hati kizire cyashika no mu Western nyenda kubagambira ngo omwani omyaka mketano erikwija ningi 10 Kiruhura nayo nija kuba eriyemwe mu nsezo rukinga omwani kandi omwani murungi kandi ugurebereye irwege ahabo kuba ekitwenda hato tukimanya abamu batandikire kutunga emyani batandikire kutundura umuri kushanga umuntu aine tani zigana umuntu omwe wenka natunda omwani gukwingana tani zigana arimo bari baza kwata 200 so amyaka nkaga na gumwe nindeba nguriyare Kiruhura muri Uganda yona nayo iriyo netero rutambi umuhinga ikingwa cy'omwani Gashakwa Paulo turi yamureba.